Danas vam predstavljamo jedan od najvećih teleskopskih manipulatora u proizvodnom programu JCB-a. Radi se o modelu JCB 56080 Agri Extra. To je mašina opremljena motorom od 150 konjskih snaga, strelom koja diže teret na 8 metara i težina tereta maksimalno je do 6 tona. Pa ćemo se sada malo detaljnije pozabaviti njegovim tehničkim karakteristikama. Common rail motor je u pitanju sa vodenim hlađenjem naravno. Opremljena je i reverzibilnim ventilatorom koji služi za izduvavanje prašine, jer u tom slučaju ventilator znači dobije kontra smer i izduvava prašinu iz motora. Naravno, motor koristi AD Blue Stage 5. generacije i kao što vidite sve na dohvat ruke i sve dostupno sa nivoa zemljišta. Znači jako pristupačan motor što se tiče servisa i održavanja. U standardnoj opremi ove mašine došao je Q-Fit, odnosno prednji priključak za JCB alate i on je univerzalan, tako da u slučaju da korisnik ili kupac već ima JCB mašinu sa Q-Fitom, može sve alate koje već ima nesmetano koristiti i na ovoj mašini. Q-Fit je hidrauličkog zabravljivanja, što znači da mašinu zabravljujete iz kabine, nije potrebno da rukovalac ustaje sa sedišta. I još jedna stvar, ovdje mašina opremljena sa 2 para hidrauličkih izvoda, odnosno za neke zahtevnije alate koje imaju potrebu za 2 para hidrauličkih cilindara ili već za neke druge aplikacije koje koriste dosta ulja u svom radu. Također na prednjem kraju vidite i poteznicu koja može da služi za precizno manevrisanje prikolica i za neke druge namene. Strela kod ove mašine je jedna od najjačih na tržištu iz razloga upravo što je spomenuto da mašina diže 6 tona na 8 metara i strela je izuzetno robustna, oslanja se također na spoljne i unutrašnje klizače, suvo podmazivanje je u pitanju kao i kod svih ostalih JCB telehandlera, tako da nema potrebe za bilo kakvim uljem, mašću ili bilo čim što može narušiti geometriju strele, jer bi u tom slučaju postala abrazivna površina, skupljalo bi se prašine i to bi naravno uticalo na klizače da se brže troše. Strela je opremljena također i radnim svetlima u LED varijanti, kao i cijela ova mašina, sva radna svetla su znači u LED varijanti. Što se tiče transmisije, ova mašina je opremljena Dual Tech VT transmisijom. Šta to znači? To znači da je mašina opremljena transmisijom koja ima 2 transmisije u jednoj. Do 19 km/h mašina koristi hidrostatičku transmisiju, a nakon 19 km/h postignute transportne brzine uključuje se sama power shift transmisija. Zbog čega je to napravljeno i zašto je to dobro? Iz razloga što su pomirene dobre i loše osobine ove transmisije i svrstane su u tu jednu transmisiju, što znači da hidrostatička transmisija u radu služi da bi mašina bila veoma precizna i da bi imala precizan i hod i brzinu, a već preko 19 km/h kada bi se ulje u Dual VT transmisiji počelo već grejati jer nije zgodno za transport, uključuje se power shift transmisija koja je klasična transmisija kao i kod drugih telehandlera i ona može onda da se vozi na javnom putu bez problema i da se vrši duži transport mašine po putevima od mesta do mesta. I iz tog razloga su znači te 2 transmisije svrstane u jednu kako bi se napravila najbolja transmisija na tržištu. Jako su dobra iskustva na zapadu koja govore da su ove transmisije izuzetno dobro pokazale na svim tržištima gdje je prodata. Tako da mi sa ponosom predstavljamo ovu transmisiju kao jedan novitet i kao jako dobro rješenje za naše farmere. Zadnji deo mašine opremljen je, kao što vidite, vazdušnim priključkom, odnosno mašina je sama po sebi opremljena kompresorom i priključkom vazduha za kočenje prikolice. Sa 2 priključka električne, odnosno struje, također za instalaciju za prikolicu. 2 para izvoda hidraulike za potrebe kipovanja ili za neke druge mašine koje mogu da se agregatiraju uz ovaj telehandler. Također važno je reći da je mašina opremljena sa hidrauličkom pumpom 160 litara koja je zaista
je dovoljna za sve aplikacije u kojima se mašina može naći, čak i za najzahtevnije radove u poljoprivredi, gdje je hidraulika svakako značajan faktor. Veliki izbor pneumatika je moguće poručiti uz mašinu. Konkretno na ovoj mašini kupac je zahtevao da pneumatici budu u brendu Michelin, Bibload, dimenzija 480/80 R26, kao i što sami primetite, pneumatici su znatno veći od standardnih pneumatika na standardnim telehandlerima, a ovaj tip pneumatika na ovoj mašini predviđen je za rad na tvrdom terenu, na betonu, na tvrdim podlogama, i veoma slabo habanje je karakteristika ove šare i ovog izgleda. Posebno zadovoljstvo je sesti na ovo sedište i raditi ceo dan na ovakvom sedištu i u ovakvom okruženju. Sedište je polukožno, ventilisano i grejano i podesivo pneumatskim putem, znači pneumatski ogibljeno, tako da je maksimalan komfort za rukovaoca obezbeđen, a samim tim i veća produktivnost u radu. Upravljanje mašinom, strelom, vožnja je izuzetno jednostavno i ergonomski komande sve stoje na pravilnim mestima. Mašina je opremljena džojstikom koji je multifunkcionalni. Dalje, ta desna konzola cela opremljena je sa lako dohvatljivim komandama koje služe rukovodcu u svakodnevnom radu. Monitor je 7 inča, color monitor gdje se prate svi parametri rada mašine. Mašina je opremljena također i sa sistemom upravljanja sa 3 moda upravljanja, u smislu da može da upravlja samo prednjim točkovima i prednjim i zadnjim, i takozvani crab steer, odnosno pasi hod, da sva 4 točka idu u istom pravcu. Također mašina je opremljena i sa prednjim zaštitnim rešetkama, kao i sa krovnim zaštitnim rešetkama. Staklo je od jednog komada savijeno, što je napredak odnosno na prethodnu kabinu gdje se sastojalo iz 2 stakla i na vrhu je bio prekid. Sada tog poprečnog stuba nema, tako da je vidljivost unapređena značajno. Naravno, opremljena je automatskom klimom, nosačem mobilnog telefona, integrisanim Bluetooth mikrofonom i mnogim drugim sistemima koji u znatnoj meri olakšavaju rad rukovodcu. Ova mašina također ima i SRS, odnosno Smooth Ride sistem, to je sistem mirne vožnje koji pomaže da u transportu sa punom kašikom ne dođe do prosipanja materijala po neravnom terenu, što je značajan benefit kada radite na neravnim površinama.